Nemojte me pogrešno shvatiti, ali ja vas mrzim. Mislila sam da ću preći preko toga, ali osjećam se izdato. Mislim da je bolje da raskinemo. Nije do vas. Ostanite moment. Jeste do vas. Samo isključivo na vas! Smestite se udobno, mamici. Smestite se što udobnije možete. Jer ćete ovdje provesti ostatak svojih besretnih malih života. Dobro! U akciju! Herb! Ko vam je taj zgodan Herb Malsa? Ne, moje ime je Blair. Ja sam gospodar tamnice. Pripremite se za torturu, a to ja radim. Dobro, je vam udobno? Nije važno, ovo je mučenje! Wow, teže nego što sam mislio. Sljedeća! Dobro došli u Besigrad, stanovnici, vi! Momci, povadite, stvarno ste neprofesionalni. Nemate rekanje u tamnici. Rekli suze, rekli jezive krike, ništa. Stavite. Imam strahovnu ideju. Vidite ovo? E pa, nadam se da ste se sad opametili. Uzgred budi rečeno, to sam bio ja, Herb, sve vreme. Ja ni ne znam niko ko se zove Blair.